Uyabulala manje. Uyephula. Before aphinde ke ngoku. Ngoba nje sikwazi ukuyenza simdaka. Awukwazi ukuyihamba lendlela okholwa uhleba. Awukwazi ukuyihamba lendlela okholwa ukhohlakele. Awukwazi ukuyihamba lendlela okholwa uthakatha. Kodwa before uhambe kunejeni kunezinto ekudinge ukuthi zikhululekile. Nanoma haya nakumlilo iphimfana yokwenza umhlangano. Hayi masisi before usonde lapha uliphathatha sakho. Yafundiswa sikulaphuselelo kukhona abantu abasakhulila. Sikulaphuselelo abanye abamathelwe ukuthi nisebenzini banyuselwe kanti kuphinde bakhulula izinto. Moses wasonde right there kodwa apha ezinyaweni zakho khulula wakhulula uma ekhulula yaqala into aphezulu yathetha ngabula Yesu ehamba nabafundi bakhe uma ehamba kwakhona lugulayo njengoba khona lugulayo apha esixukwini wafika wabamba umqukumbelo kaYesu. Amen. Akuthethanga yena. Amen. Ngempiliso yakhe. Amen. Kodwa kuthetha uYesu. Amen. Wathi kukhona lundithintileyo. Hallelujah. Kwenzeka ngapha kuwe. Amen. Kusamandla lishiya. Amen. Basho ukuthi sihamba nendoda enamandla. Amen. Uke wabambelela kuwe phakathi kwithona. Amen. Wame sekhona. Lento iqale ngawo yokuphelelwa ngamandla. Amen. uYesu ufilwa ikhonto emshiyayo warealize hayi man noma ndihamba bendlela nalikwazi ukuhamba. That is why kukhona amazwi asixhenxe aphathetha khona athi bawo ndiyawunikela umoya wangu ngoba kukhona lapho siyakhona. Funda sisi. Lavakala kuJeremaya ilizwi likandikhoyo lisithi phakama uye emzini wombumbi apho nokwazisa udaba lwam. Ndaya emzini wombumbi ndafika esebenza elityeni lakhe kwakuthi yakungabumbeki kakuhle imbiza. Masisi ifunde kahle le verse. Amen. Noko akabikho umkhwenyana wakho baphakathi. Amen. Suleka. Amen. So lapha ngufunda beyifunda kahle iBhayibheli. Amen. Come on, hambisa isa. Amen. Kwakuthi yakungabumbeki kakuhle imbiza yodongwe abuye aluthathe olodongwe enze ngalo imbiza yimbi ngokubona kwakhe. Okay, hlala phansi. Mfundisi wami. Ngicela ngubani umuntu insizwe esengafuna uyisebenzisa apha.